no kuri vraiment murama iteka jewe musanzwe ndo mu Katolika. Mimi kiode ni kwa Mungu cyane ku Mana. Makofi mengi sana kwa Mungu. Kanisa ni la Kristo. Ariko nashoboye kugenda kwa muganga. Niliweza kwenda kwa muganga. Ndagenda ndipimisha, ndagenda kwa daktari. Nikafanyisha maexame kwa daktari. Wakanipima. Wewe uragwaye umutima. Wakanambia wewe unaumwa roho. Wewe uragwaye umutima kandi uwo mutima umeze ukuntu. Eti tena hiyo pressure kwa zile hivi. Hanyuma barampa imiti, baranekerera imiti. Wakanipatia madawa, wakaniandikia madawa. Nikatumia madawa. Mugabo nkumva ibiko bigenda neza. Lakini nikasikia viko vinaenda vizuri. Shoboye kugenda ndiko natambuka. Nilikuwa nikitembea. Nduzuye nga muri patrine. Nasikia nimejaa kifuani. Nasikia nataka nipasuke. Ngomba naringeze ahantu hatabashoboka. Hapo nilikuwa nafika mahali pabaya. Kimashobora gukora. Sikuwa naweza kufanya kitu hata kimoja. Abantu baravuga ati ja mu masengesho. Watu wakanambia wenda ariho umugira neza. Umudamu noshaka kumubereka nuriya. Eti kuna mama mmoja mzuri akaonyesha yule. Wewe ndio muonesha hapa kuja. Wewe amweretse umugira neza. Ni nawe yaciye muhira. Asanga nicaye akakuta gaika. Arambwiye ati yoti ahubwo. Akanambia yaragasa. Harakisha. Uje mu masengesho. Wende maombi. Ati ahubwo nzoza kuguhitana. Akasema iyi nini takuja kukupitua saa ngenda hakwiriki. Nenda nipakuoneshe. Okay ndavuga ati dako ibyo. Nikamwambia sawa hayo nasikia. Mu nyuma uyu yarashoboye kugira probleme gatoya. Huyu alipata katatizo kidogo. Abo muhira bariko arambwira ati amasaha yageze kuja mu masengesho. Wa nyumbani kunambia masaa mengi kuna maombi nikawakatalia. Ndavuga ego uyo munsi umutwari wanje acagiza accident. Hiyo siku mume wangu alikuwa anafanya ajali, nikamkimbiza kwa Kaledi, nikatuma mdogo yangu amlete. Sawa. Shetani yagomba mugwanye nache kwa muganga na accident. Shetani kwa tambiganisha kugenda gutyo. Jewe aho muhira nari nabanyi. Wa nyumbani kwa nimewakatalia. Nabanyi ati jewe sinja yo. Ni wakati ati sitaenda maombi. Okay. Hanyuma alafu niho naza numva muhira kuri portail badodora. Nipo nkasikia nyumbani kupotea wanagonga. Amaze kudodora. Walipogonga. Uitwa Albert ali hehe. Eti mwenye anaitwa Albert yuko wapi? Nano muntu. Eti huyu mtu. Ambira nk'umuntu umenga no indiscipline. Ananitafuta sasa mwenye hana adabu. Bo. Sawa? Hanyuma nyene nsanga. Alafu nikakutana. Abantu bakira bajene. Ni watu wangali wadogo. Kama wao. Unyene ndugiye ko tukujana ku masengesho. Eti sasa hivi wananituma tukupeleke maombi. Murugo bacha baronka intahe. Nyumbani wakapata ushuhuda. Wakasema wanakuja kupitua twende. Bash nabajaja nibo bayinzana. Na bajaji wao ndio wameileta. Bajaji. Bacha bashikana ngaha. Wakanifikisha hapa. Baransendekeza. Wakanisaidia. Kugira ngo winjire bazakufasha. Ili uingie uko na kusaidia wanakamata. Kwa sababu nilikuwa vibaya. Hanyuma rero maze gushika ngaha. Nilipofika hapa. Chanangira kumva ijwi ry'Imana. Nikaanza kusikia sauti ya Mungu. Likomoka. Linatoka. Majambo muri ko murasigurira. Maneno muko mnatafsiria wa Kristo. Hanyuma alafu ndatangira kumva neza ko ntangiye. Nikaanza kusikia vizuri. Naanza kuwa na imani. Imeze neza. Ya mzuri. Bana agakorora nako karanyataka. Kakozi kakanivamia lakini sinzi umugira neza yaciye anzanira akantu. Sijui mtu mama ameleteka kitu. Akabase kujana hano turagira amabase. Ahantu hashasha baramenya dalibora. Niko sijabazoea vigumu sasa. Nakuwa pasteur vraiment. Uyo munsi pasteur kabisa kwanza hiyo siku. Ngiye muhira. Nipoenda nyumbani. Sinashoboye no kubwira umutambukanye tujyamanye. Sikuweza kuambia mke wangu ko wewe yaguma urabona ko nawe yari yamaze kuba trouble mu mutwe ko yeye kwa ameshachanganikiwa mkichwe. Najama gatoya ngacasohoka. Niko kidogo na maramasaha ntangahe muhanze mangapi ibintu ngamwe nibyo. Ngo yo munsi lakini hiyo siku shandajama nikalala sinzia ku kitanda ndanka kumubwira n'ikintu nakimwe. Nikakata kumwambia hata kitu kimoja. Namubwira ati jewe. Nikamwambia mimi ibi biriko biraba. Hivi viko vinatokea. Reka ndindi. Acha nisubiri. Ndaza kubivuga bukeye. Nitabisema bikikucha. Ati kuko eti kwa sababu iyi ngwara ukuntu inyataka. Nikitizama kisi ugonjwa unanivamia. Wosanga byongeye kuba. Nikibisema vinaweza kuongeza tena kutokea. Nasikia. Aho mu bisanzwe amaguru nayo yari yabyimbye. Hapo miguu imekuwa imevimba. Ko yoba yazanana
kuri yo problem. Sijui kama yuko natokea kwa hiyo tatizo. Rero vraiment gushika uyo munsi. Sasa paka hiyo siku. Nache nishiramo ko. Nimefika najiweka himo kwamba. Ntegerezwa kuja mu masengesho. Napaswa kwenda mu maombi. Hiyo siku umelala vizuri. Uyo munsi ugeze muhira warajyamye neza. Najyamye neza. Nimelala vizuri kabisa. Twasubiye gusohoka nze ngo wicare. Uyo munsi vraiment bwarakeye. Hiyo siku mumekucha sitoki nje. Ayo mashi mukomeye Kristo ndavyiza. Ibyo byarashitse vraiment. Bo urero niho rero nshiye mvuga ati bo okay reka uyu munsi ni warindiriye ko bakuzanira bajaji waciye wizana. Leo kusikia bajaji umejileta. Oya nayitumye ko nayitumye ko umwana nimetuma mtoto nzanira bajaji eti nete bajaji. Ubu amaguru urambara ibirato. Hivi miguu na viatu. Ibirato unagorane. Hivi viatu hamna tatizo. Nababwiye ko nagiye no ku kazi. Niwaambia kama nimeenda za kukazi. Ndakora ibyo nkora hanyuma chanibuka ko amasaha y'amasengesho. Amasaha ya maombi. Yego. Ibyo rero je vraiment musanze ibyo no shingira intara. Ibyo sasa ndivyo naza nikashuhudia kwa huyo muda. Bikurikira Yesu. Nibaza ko turi kumwe namwe. Ya kufuata nadhani kwamba amashi menshi cyane kuri Kristo Yesu. Makofi mengi sana kwa Kristo Yesu.